tubasuze twongeye tubaha ikaze ku biganiro bitandukanye bya Dezum TV 24 nkuko mubizi tuba dufite umutumirwa wihariye kuri uyu munsi dufite Dr Rusa Bagirishya muramumenyereye cyane muranamukunda mukagera no ku rwego rwo kumutwishyuza ati kuki mudaherutse kumugarura Dr Rusa twongere tubakire murakoze cyane hana abantu bakunda kubatwishyuza bitewe nuko byinshi mu biganiro mukora cyangwa dukorana usanga n'ubundi abantu benshi baba bifiteho amatsiko na byinshi bashaka kumenya uyu munsi turashaka kugira ngo tuganire ku byo Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump aheruka gutangaza ko amasezerano hagati ya Amerika na Arabia Saudite yo gufasha ubwo bwami bwo mu kigobe cy'Abarabu gukora ingufu za nucleaire yashyirwa mu ngiro ari uko Arabia Saudite yemeye leta ya Israel benshi bakavuga ko ari ibintu bisa nk'ibigoranye mwebwe mubibona gute bishoboka gute no biriya nta sense binafite kubona babuze ibindi byo gukora arme nucleaire hanyuma bakagira ibyo bafasha kuyikora nta sense byabifite leta ya Israel biragoye kugira ngo Arabia Saudite yeme ko ntabwo ari leta ntibaho ni leta bashyize hariya baremye hariya bayiremeye ibyikora Israel ntiwayirenganya nibyo bayiremeye ni intambara kuva bayirema hariya niho vocabulary bita terrorisme yavutse mwatangiye kumva aba terroriste Israel imaze kuvuka ntibabaga aba terroriste kuva Israel hariya kuva muri 1948 nta na rimwe muravuga intambara z'uyu munsi nta na rimwe haraba amahoro kuva muri 1967 nta na rimwe rero bene iyo leta bita Israel nayo ubwayo ntiyemera kubera iyi ntambara yiteye ifite projet bita Grand Israel n'ubwo cyo bita Grand Israel no kuvuga ive kuri territoire zayo ifatiza abandi ubundi bayishyiraho muri 1948 kwa gatanu pour commencer kuri Israel yavutse igitekerezo kugira ngo Israel ivuke cyazanywe n'abongereza mu 1917 Occident yabonaga itaba idafite Proche-Orient kugira ngo wumve ko Proche-Orient yari yawe ugomba kubashyira abantu bawe Ubwongereza nibwo bwari bwarakolonije Palestine bukavuga bukiri hariya ubyumve neza itariki mu 1917 ni ukuvuga iki intambara agite ya mbere ya ntambara yaraje muri mu 1922 yari tarashira Empire Ottoman yari yarabananiye gutsinda bari baratsinze Ubudage batsinze Austria-Hongrie batsinze Russia bwivanyemo ariko Empire Ottoman yari kirwana kuko Empire Ottoman yatsinzwe muri 1922 itsindwa gute rero itsindwa kubera Occident harimo cyane Ubwongereza babwiye bari Palestina ati mudufashe kurwanya bari bene wanyu kurwanya Abarabu mudufashe kurwanya Empire Ottoman nitwitsinda tuzaba ubwigenge barabafasha Empire Ottoman imanika amaboko mu 1922 ariko yasinye traité donc yasinye officiellement ko itsinzwe mu 1923 basinye Lausanne mu Swiss mu kwezi kwa karindwi hanyuma mu 1917 igitekerezo cyo gushyiraho Israel cyariho gusa sinzi ne baravuga Israel y'uyu munsi ariko bagomba kuhashyira abantu biwabo apana barabo Palestine yari ifite 26000 km2 bacamo 13000 ibirometero 13 ibihumbi 13 bashyiramo Palestine ibindi 13 babibikira abo bandi mu 1917 ntabwo nzi neza ko Israel yazi ko hazaza bari Abarusiya sinzi aho bakekaga aho bashaka kuzana ariko nyuma iriya ntambara ya kabiri barangije muri 1945 mu nyuma hagati aho muri 1947 habaye ikintu bise partage de Palestine niho ibyo nkubwiye byabaye officiel partage de Palestine no kuba territoire ya Palestine bumvikanye kwiparitaja muri 1945 wumve ko no bari abandi bari batsinzwe Maria ntambara yatsinzwe n'Abarusiya na Occident nyine nta wundi bagomba kuvuga abanyaburayi ntibagomba kuvuga
partage di Palestine bayumvikanaho baradelimita ahantu hazajya abayisiraheli hanyuma bahazana bari abantu muri 48 babakwiye hehe urugero nka Madame Golda Meir watangiye kuba premier ministre hariya yavuye muri Ukraine zira famille za Netanyahu bavuye muri Lituania 90% bavuye mu Rusiya nta gitangaje mu Rusiya kubona baravuyeyo icyatumye bafata bene bariya bari bishimiye kuhava kuko bari abantu bitwaga abayahudi ku idini nyine ibihugu byose byarabangaga ntabwo mu Budage haguye abayahudi benshi barakubesha abayahudi benshi baguye mu Rusiya kuri Stalin plus de millions kuko mu Budage ho nta na miliyoni yari hari bakubwira miliyoni 3 ariko niza Abadage siza abayahudi mu Budage hari 500 kandi nabyo 150 deja byari ingabo za Hitler nabwo bari kubica bari abayahudi bavuye mu Rusiya benshi uretse ko n'abavuye no muri Polonye bake na Czechoslovakia ariko abenshi bavuye muri Ukraine no mu Burusiya hanyuma rero baje inshingano zabo niziye inshingano zabo no kugira ngo bagarantise Occident gufata Proche-Orient kuko niyo source d'énergie barayifata ubyumve ntabwo bari babishimiye biriya bihugu byari bishimiye byari byishimiye na Palestine yari yishimiye ko bayitwara ubutaka bwayo n'abandi barabuhariya ntibari bishimiye ko haza abanyamahanga kuhatura ni nk'uko nta gitangaza kirimo iyo abanyafurika ba kera les années 60 bari batuye Libya Maroc Nigeria Tunisie ntabwo bapfuye kwemera bari abantu ngo baze habaye intambara nuko batazivuga barabishe muri Djibouti 61 aba Perse bahaza ko Djibouti we n'aba Perse n'aba Iraniye bagombye kugira intambara bica abajerusi n'abirabura ubu hasigaye 10% nahariya rero ntabwo bari kwishimira yuko bari Abarusiya bazari bari n'ababazanye barabyiteze ko haza kuba intambara ku buryo hari kuri Charles Nixon bariya ba Rusiya bariya mwita abayahudi baje uyu munsi baje bafite 22 tonnes za armes nucléaires za équipement militaire 22 tonnes z'intwaro ku buryo nyuma y'imisi 3 turazi ko barwanye na Ligarabe ibihugu bavuga bitana ariko urebye ni nka bitatu kuko Iraq na Iran uretse abasirikare bohejeyo ariko ubundi ibihugu byabarwanije ni Djibouti ni Syrie ni Pakistan hanyuma Iran na Iraq nabo bohejeje abasirikare baratsinda mu 6 gutsindura byumva impamvu abantu baje na 22 tonnes za équipement militaire kiragiye muri iriya myaka bariya ntazo bafite noneho urumva bahaba ku ngufu rero kugira ngo urubishimire biragoye kuva icyo gihe ntibaraha amahoro n'umunsi n'umwe kariya gace hahura intambara buri munsi mwese muri ukaniya 73 ya mu Kipuru buri gihe babica abaro bariye Israel sinabwo ko bayihaye 13 km kare wifite 20 nubwo yafashe zirindwi kuri izindi kuri Jordani hanyuma kapitali yagomba kuba Tel Aviv cyarazira ihinduka ariko bayizanye Jerusalem ejo bundi kuri Trump donc urumva biragoye kugira ngo bari abantu babakunde rero kubemera naho biragoye ko Israel nayo ntiyemera iravuga ifite projet yo create Grand Israel no kuvuga iki bafate sud ya Liban bafate sud ya Syrie bafate Jordani yose gusobanura wabemera uhereye urakemera leta iciye bugufi leta nk'iyo rero ntabwo wayemera biragoye kugira ngo Arabie Saoudite izayemera Arabie Saoudite nayo niyemera Iran izayemera igituma rero bari yabashaka Arabie Saoudite igira mu nucléaire baragira ngo niyemera nizatinye Iran ntakindi bisa nkaho rero bigoye ko nta gitutu cya Trump cyajya kuri Arabia Saoudite ku buryo yakwemera Israel biragoye kuko Arabie Saoudite n'Abarabu yes Arabie Saoudite n'Abarabu
biragoye kugira ngo umwarabu yemeye Israel. ariko gatoya mbere Arabia Saudite yavuze ko itazabikora hatabayeho ishingwa rya leta ya Palestine, ariko ibiro bya perezida wa Amerika byavuze ko ayo masezerano ya nucleaire azaburizwamo niba Arabia Saudite itinjiye mu masezerano ya Abraham Accord. Ni amasezerano icyo gihe baba barasinye kuri manda ya Trump. Urabyibuka ko yahuye na perezida wa Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu ni Qatar, ndetse n'ibihugu bya Bahrain byose byashyize umukono kuri aya masezerano. Era amasezerano atuma habaho kubyutsa umubano kwanditse mu mateka hagati ya Israel n'ibihugu bibiri by'Abarabu. Umuntu yakwibaza ayo masezerano byo nta gitutu yagira ku masezerano atariyo, kuko ntabwo wavuga ngo hari amasezerano yo kubyutsa umubano na Israel itigeze igira none se mwebwe ko namwe mubizi bijyanwa mu Israel itarwana, none se abantu mwagirana amasezerano bagahora barwana? Nta mubano, biragoye kubana na Israel, kuvuga ngo murabana na Israel kuko Israel no gusidanto barasuzugura. Burya ni nka kumwe kubwira muri Afrika ngo tufitanye imana igihugu kiniki cy'Uburayi, nta mubano ubaho. Hariya habaho imbaraga, bahakwempoza imbaraga gusa nta kindi. Hanyuma none tekereza nk'ubu ngubu nawe wumve ukuntu injustice iba ku isi. Israel bayishinze yabonye independence uwo mwaka nyine mu 1948 yabonye independence. Iyo independence Amerika yarokonesheje yayemeye nyuma y'iminota 11 iminota 11 Amerika izivuga iti turarokonesa independence ya Israel. Palestine nta independence igira. Palestine c'est pas un pays souverain. None si ibyo byose bagira ni babanze Palestine igire pays souverain. Igituma Palestine itaba pays souverain no kubera iki? Nibaza ko kubera iki? Hacyo mushobora kwibaza. Igihugu kidafite pays kitari souverain kugitera nta cyabukoze. Ntabwo ateye igihugu. Ntabwo byumva. Nicyo gituma badashaka kwiba souverain. Ariko ubundi igihugu gifite souveraineté urafranchisa frontière yacyo habaye agression. Ntabwo uzumva n'umusini umwe avuga ngo Palestine yabaye agressé ko Palestine ntibaho. None ukibaza igituma le monde iyo unimuvuga le monde imaziki munenga icyara amasezerano ya Abraham kuko nibihugu nta kintu kitakwiye kunengwa. Igihe cyose bateremera ko Palestine igira iba souverain, icyo utanenga ni iki? Nukuba ko Palestine iri hariya igomba guterwa n'igihugu cyari cyo cyose. Ntayibaho kandi Israel iri kuri territoire ya Palestine. Israel ifite souveraineté. Yuteye franchise frontière zayo witeye. Palestine nta souveraineté ifite. Nta frontière igira sizayo. Kuko nta souveraineté ifite. Abarabu bahagaze hagati ya Palestine na Israel. Abarabu kuva kera bahagaze aho mubwira Israel bayirwanya gasatari kubera ibyo ngibyo, ariko nta ubumva. Ubundi nta nubwo bagumye kuba bonyine. Ibihugu byose birengana byagumye guhagarara iruhande rwabo. Iran iri kumwe nabo. Bari abaperse bari kumwe nabo. Rimwe na rimwe muri tiranya Iran nabo mukabita barabo. Cyanyeje uti mukabita barabo. N'abaperse. None kuba abo Iran iri ku ruhande rwo kuvuga ko Palestine mu gihe itarabare ko ni nka nta kintu kimwe gikwiye kumvikanwaho nta kimwe. Kuko ni injustice flagrante. Ntabwo umuntu ugira injustice nk'iyo mukwiye kwicarana ngo muganire, ni ukuvuga iki? Ubwo babaye complice nawe ubushyigikiye ibyo akora. Niba byemera izaba ari complicité. Ni ukuvuga Palestine ntikwiye kurakarira Amerika icyo gihe gusa, ahubwo yagombye kurakarira bariya bene wabo. Bazahura bicwa n'iriya teritwari bafite bazayibakuraho. Iyo bari basigaranye bazayibakuraho kuko basigaranye 16. Kugeza ubu tuvugana nta cya Arabia Saudite 6. Bego bari bafite 13. baragenda bababyeta byose. Icyo twavuga kugeza ubu Arabia Saudite nta kirasubiza ku bitekerezo cyangwa se ku magambo ya Trump. Yakomeje kunengwa n'inzobere ku bigendanye n'aya masezerano n'ubundi yatangajwe, ariko umuntu yakibaza Arabia Saudite iramutse yemeye
icyo gitutu cya leta zunze ubumwe za Amerika hari ingaruka byagira cyane cyane muri kariya gace n'ubundi kari gasanzwe karimo umutekano muke mu gihe yakwemererwa gutunga arme nucléaire. No, nta wayibujije. Arabie Saoudite nayo ni pays du seye nkuko nayo hani yari pays du seye. Nta gitutu Amerika gifite hariya igihe babona yananiwe Iran ntabwo Arabie Saoudite yabona ko Amerika ifite igitutu. Nko kwibwira ngo irayemera gutunga arme nucléaire yayemera itayemerera izayitunga. Yes, gusa Iran barayibuje kwitunga. Ntiyifite. Uzumve ko asura kuvuga kubyara ko arme nucléaire ya Iran. Ni gute igihugu kimaze kugira 11 toni za uranium archi kuvuga ngo urakibuza gutunga arme nucléaire? Ntabwo ari ngo bakwemerere kubera ibihugu byose byarazitunze. Na Pakistan ntawe yigeze ayemerera, ni na Inde ntawe yigeze ayemerera, n'Ubushinwa ntawe yigeze abwemerera, n'Ubufaransa ntawe yigeze abwemerera, na Israel ntawe yigeze ayemerera, na Korea du Nord ntawe yigeze ayemerera. Yego. Kuko urindira ukwemeraho Amerika nta gihugu na kimwe yari kwemera ko gira arme chimique. Nta na kimwe yari kwemera. Kuko yagize muri 1955 nta wundi uyifite. Yumvaga ari monopole ayizagira yonyine. Igize ibyago yumva Uburusiya deja bwagize ese yayo muri 1949 itangira kugira ubwoba. Itangiye kugira ubwoba bwo guterera reka tube benshi yemera Ubwongereza muri 1952. Ariko no bakora inama ati ntazagira ikindi gihugu kigira. Icyo gihe bavugaga Ubushinwa n'Ubufaransa ibindi ntibabitekerezaga. Batinyaga Ubushinwa n'Ubufaransa. Ubushinwa n'Ubufaransa bari yaranje hagati yabo. Bakora arme nucléaire. Ubufaransa burayesiya muri 1960, Ubushinwa muri 1964. Ubufaransa bukora nabi ko mu kuyesiya bwagiye kuyesera muri Algeria, muri ya desert yabo, ariko abarigeri babagabo barabirukana. Ariko babirukanye iriya Gerboise bleu bayeseye muri Guyane ni France, ariko ituwe n'abirabura. Donc hariya n'abakriminere bari abantu. Byaba ari ibyago leta zunze ubumwe z'Abarabu zemerewe gutunga iyo arme nucléaire kubera icyo ari ibyago. Amerika kubona Amerika ifite n'ibyo byago kuko niyo nyine yayiteye muri Japan. Hari ikindi gihugu arumva cyateye bombe nucléaire kubera icyo uvuga ko Abarabu bayitwara. Donc ubaye nka Amerika nka Occident, abanyamerika niko bavuga ngo ni ibyago. Yego, ngo ni ibyago. Bo abanyamerika nibyo byago kubona bafite arme nucléaire. Hari aho mwigeze kuvuga ko mu gihe leta zunze ubumwe z'Abarabu zakwemererwa gutunga iyo arme nucléaire, Iran bishobora nayo kuyitera igitutu cyuko nayo Amerika irayirwanya mu gihe ishaka kwemerera. Irayirwanya si irayishobora. Iran nta nindi kubwira ko idafite arme nucléaire. Nindi bikubwira. Nakubwiye arme nucléaire ni igikisi. Niyo ufite uranium archi 235 ukayarishisa kuri 239 ukagira na plutonium, ubwo si ikindi ni iki? Iri arme nucléaire ni igikisi. Composition yayo ni iyihe? Ni plutonium na uranium, nta kindi ushyiramo. Ntuze kubifite kubivanga byo kunanira. Buriya nta kindi kirimo ni uranium. Ufite plutonium ntabwo yacukura mu gitaka. Warishisa uranium kava kuri 235 ikajya kuri 239. Icyo gihe urakora urabona plutonium. Yes. Tuvuge ko rero igitekerezo cya Trump cyuko bakwemera igihugu cya Israel gutegeka kiriya gihugu cya Arabia Saoudite kwemera Israel bisanga bigoranye. Oya, no fait que barinda gushyira igitugu mu gihugu nikemeye ikindi ntumva ko bigoranye sa n'ubundi. Nukuba nabo bari sûr ko Israel fragile. Umunsi Amerika itazagira ifite imbaraga. Israel ntaho iri. Aho babereye ko babivuze ubu ngubu. Aho Israel yabereye hariya ko babivuze ubu ngubu kubera iki? Barabona bari muri decadence. Barabona yuko bari ko baragwa. Baravuga ati ihazi igiye kugira imbaraga. Ihazi yose iri contre ati Israel izabihagaze hehe. Kuko na projet ya Grand Israel ayinani. Ko Grand Israel ukuntu ari imeze. Kwari gufata ahandi nakubwiye. Arabie Saoudite, no. Liban na Syrie, na Sud ya Syrie, kuko bashaka kugira kuri fleuve bitaritane. Hanyuma bagasinya Iran, bagasinya na Turki. C'est projet impossible. Hari yaro Trump yagize ubwo. Ariko ubwo babwiye ndibaza ko nta kiza kuvamo kimufasha. Ko basanzwe ari inshuti zakadasohoka na leta zunze ubumwe z'Abarabu. Nta nshuti ariko si ibindi babwiye inshuti zakadasohoka ushaka kuvuga iki.
ugusida ntagira inshuti uri umwirabura cyangwa umwarabu inshuti y'akadasukura ashaka kuvuga iki ntabwo bakundanye na Iran imyaka 20 imyaka 20 Iran na Amerika niza sheri shushu Iraq ntibakundanye na Amerika bajya gushyira Saddam Hussein nta bucuti bubaho hariya nta na rimwe abanyamerika abanyaburayi bafata umwarabu cyangwa umunyafrika nk'umuntu nta na rimwe hariya ntibaza kubishye ngo iki gihugu iki niki gikundana n'igihugu cy'Iburayi nta gihugu cyo muri Afrika gikunda n'igihugu cy'Iburayi nta gihugu cyo muri Arabu gikunda n'igihugu cy'Iburayi ibyo ntibishoboka bya ari byo bakubeshya nora ngo inshuti yakadasohoka kubera Arabie Saoudite yabemereye muri 2024 Amerika bari bafite umuhanga ari Kissinger niwe mu diplomate baheruka w'umuhanga we na Zbigniew Brzezinski niwe waje uputse baheruka abahanga niwe washoboye gukonvenka Arabie Saoudite ifagitira petroli muri dolari mu gihe cya 1974 no Amerika ekonomi yaguye kuva muri 1971 no ni dolari ryataye agaciro none kugira ngo dolari gira agaciro byagomba gukenerwa bumvikana Arabie Saoudite ko umuntu wese uzagura petroli bazamufagitira mu madolari nta muntu utagura petroli nukuri Kissinger yagiye inginga Arabie Saoudite iramwemerera ariko no si nicyo gusa na benefisi ivuyemo bakayishyira mu bodo trezor Amerika ibyo bintu ntibiramba Kissinger avuyeho ntabwo haje abahanga nkawe ngo babikomeze kuva muri 2014 Chine yarazamutse igira imbaraga nyinshi niyo ya mbere ikonsuma petroli nyinshi ijya muri Arabie Saoudite rero mutampaye mutamfagitiye mu yuan ntabwo nishyire petroli bafagitira mu yuan nuko byatangiye niho umwana wa Arabie Saoudite na Amerika watangiye kugwa urose uyu munsi wabyutse uyu munsi ashuti ihoraho oya cyane Amerika Dr. Rusa reka tubashimire murakoze cyane